acoke koronia na marigarite na mundu wa munoria ero njamba yakwa reke ngwire ithia atuna uguo na ngaituna atunete mwanake imwe mwiri tugurini no maito maingi akare maheni maingi mako maheni to tau mundu na miaka niki awacari okulingana miaka eriko twatugaga life start at 40 atumia makinya miaka 40 he andu makinyaga we kwari uka mutumia ni kwagana araganire kana gutari wandu hangi kana andu hangi acamite hena murio kana eta guthiete tondu ni akoragwo we okora muyo nginya ruga ni ahiuka muno ndo ndagitari beti ni gutumira okinya 40 tataririe niki kiu atatumia makinya miaka iyo atiko tuikati mahiu haroreka ate mena jakoira koira ne ngaragu ate ngaragu ta kohoro niki ngigiria na what happened ya ndagitari uga due to change ya miaka kana tumitaga once mutumia approachaga menopause ni hage na kwitaga hormonal changes na once hormonal changes cioka ni dependaga na niho jua it depends here tumia haha from the age of 39 aduge meshirige menopause ya by years we say 45 years ni ukora mutumia kinya kuma miaka 30 na muno tutikuwa ni menopause how ni automatic aria moi ni moi ugo ndirauga mutumia kinya kuma miaka 35 36 37 before aje ku approach miaka ino tumita premenopause ako vitima na ni horu ukoraga atumia memeke uthateri niho ukoraga ngiho niho ma separate andu meketio iki ni ma divorce na agetha mundu munini muno no kona muture ni wa panda ha niho thoni cithiraga you know when you are at the age of wahikete wina miaka 20 ni uko bado gubacirira kihiko muno na kumenya riu guthia ati ha atumia makome ndonikia kira gikuina kiine kondu rahunia ni gwibanga no kuruga ngiri ni uko ona ndume giciki ona ngombe cia kacikirugaga cigetha ndume koguo ndu ko ndume so what happened due to that hormonal changes hormones ciake ni cianjia kugia na changes no kwa mutumia ni igi ni igwa kinya kaira tumitaga prime time yake ya kwenda undu ucio the moment ato kugirite tutaga ru post menopause how ni okora angi ni ho manja go shut down wakora wewe muthu ni urafatara no mutumia nyurona ni areherera or otherwise ogene higo arafatara makiria and the same happen to men as you also talk about hormonal changes ona thuri ni magia kiro twitaga hormonal imbalance ni ndagitani kunyita guoko whereby tugaga twahutia tumia ni mako makigia miaki na makora ngi ni maikurukaga thi does it also affect men tugaga atiriri from the age of 40 to the age of 60 every man is an endangered species very endangered yes the age of 40 to 60 every man is an endangered species nyamu tinyo neki na ni hawe ko ru iroeto ni mathina mo the reason why ogana modro metora tugaga atumi ni marakinya menopause athuru makinya kio tetaga andropause na the moment what happened ni ati ino trameta testosterone hormone ni kurukaga kana ikagwa na kira ikaga ri ikoragwo na thu nyingi muno mundu ni akinya miaka wakoro hana taririe muci hormone ni gurenda kumehana na muthuri uri ati ni arabataro ni andu ao ni arabataro ni muciana ni arabataro ni mutumia na ni arabataro ni community so muhuko wake wothe ukoragwo ni kurutwo na no nduga from the age of 40 to 60 mundu mucio angia gwibanga auge ru ndi kuruta agakorwo agiaka kanyumba ka nyeki ukuru hiyo ndio nduga is an endangered species. What happened? The same happened to this hormone. What happened? The moment muthuri ahiti miaka iyo niho wabagia kuona ni agia na indo ithatu guhutia na ihenya. Number 1, ha niho koraga athuri makinya miaka ni manjia kuongerera weight. Ona mundu na miaka 20 ni nyone mundu mena weight nene kiambia kwambata 38 kwambata 40 hakinya ni uigwa ati agane guthie gym maguta maya mani kana mama mone gucaya so the moment muthuri ongerera weight yumaga muno ukirona andu ingera ma ukora ni maraikira gym kana urego ni arajia kuhutio ni ga pressure kana kile tureta diabetes miaka iyo niyo makoma kihutio reason mundu ucio ni angengana muno ni akinya handu tamba ku relax
na the moment woka ko relax na mwiri waku kanja ku gain weight. When you gain it nikigikaga thini wa mwiri waku ni maguta mongerekaga. At the moment you get this fat, mwiri waku ni ugia na kilo gitagwo increase ya nyamu tumitaga aromatase enzyme. Aromatase enzyme nayo riu yamenya ni muthuri ni umirie gata. Ndagitari kaku ni kani gogo aromatase yo riu thi. Katena. No kana ka mundu na ngundu ke. Adogo. Na mundu na ndoba ciake. Toria ndiri to mister. Niki ukoraga andora mena weight ni makoragwo makiriritwo muno ati matire hinya worume. Ungikora muthuri ena nda nene niki gutuika acio matire hinya. Reason ni otrauga the moment muthuri agia no rito muingi the moment no go mauta meke mari o maingi